Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Abantu batatu bicuye muri stade yo mu murwa mukuru Nyayo ubwo bashinzwe umutekano barasaga amasasu bakanatera ibyuka biryana mu maso. Aho umurambo wa Raila Odinga wari wakizwe ngo bawurebe nk'uko umuryango wari uburenganzira bwa muntu uva ko Afrika bivuga. Nyuma y'uko umurambo ugeze muri Kenya uvuye haguye mu Buhinde, gahunda zo kujyana mu nteko ishinga amategeko zizimurirwa kuri stade ya Kasarani ijyamo abantu barenga 50,000. Ni nayo ni mu gihugu cya Kenya. Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya yapfiriye mu bitero kuwa gatatu azize guhagarara k'umutima bitunguranye nk'uko umuryango we babitangaje. Namwe abanyapolitiki bakomeye baranze iki gihugu mu myaka ya za 70 ishize ubwo abantu bari bamaze kwinjira muri stade uruvunga nzoka. Abapolisi barashe amasasu n'imyuka iryana mu maso. Iyi polisi nikirasobanura impamvu habaye gukoresha izo mbaraga ubwo amasasu n'ibyuka biryana mu maso byaterwaga igikuba cyacitse abantu batangira guhunga berekeza ku miryango isohoka. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko bapfuye ari abantu 4 abandi benshi bakomeretse. Odinga wigeze kumara igihe kirekire afunzwe n'ubutegetsi bwa Daniel Arap Moi yabaye umunyapolitiki ukomeye muri Kenya wamaje inshuro 5 ngo be perezida w'igihugu n'ibimuhire. Kenshi yavuga ko bamwibye amajwi. Biro n'amakuru Reuters bisura amasoko y'igipolisi cya Kenya avuga ko abantu 2 ari bo bishwe n'amasasu muri Kasarani Stadium, mu gihe KTN News na Citizen TV byavuze ko bapfuye ari abantu 4. Umubiri wageze mu gihugu kuwa 4 mu gitondo aho byabaye ngombwa ko abatetsi bahagarika ingendo z'indege ku kibuga cy'indege cya Nairobi kubera abantu benshi babashije kwinjira aho indege zigwa. Ubusanzwe uretse n'ikivunge cy'abantu n'abatahakora babujijwe kugera kuva ku kibuga cy'indege, abantu ibihumbi barekeje umurambo wa Raila Odinga mu rugendo rwa kilometero 10 rugana kuri Kasarani Stadium, aho abantu barushijeho kuba benshi cyane bikananira inzego z'umutekano kubagenzura bikavamo gukoresha imbaraga z'umurengera. Hussein Khalid ukuriye For Africa yabwiye ati twakwemeza ko umunsi warangiye abakozi bacu bari kurukira ubwo bapfuye bwa Nairobi ahazwi nka Simoshori babonye imyambi 3 yazanywe yarashwe n'amasasu. Nyuma y'uko ibintu byongeye gutuza muri stade bategetse bino perezida Ruto babaje kureba isanduku irimo umurambo mbere y'uko Rwanda rwaraho ngona rwemererwa gutambuka rukawureba mu gihe cy'amasaha make. Vice President wa Kenya Kithure Kindiki cyukuriye komite yashinzwe ibyo bikorwa kwa kane ejo yakoze ikiganiro n'abanyamakuru ariko ntiyigeze akomoza ku kajagari kabayeho cyangwa se kubapfuye. Yavuze ko nyuma y'umuhango uteganyijwe kuwa 5 wo guhicyubahiro cya gisirikare Raila Odinga abaturage batumiye kureba umurambo yo kugeza igihe cyose biri ngombwa nk'uko yabivuze. Umumotari witwa William Usiene Odoyo yabwiye bise turashaka kureba baba twabwirwa n'iki ko ari uri mu isanduku niba mutwereke tunyurwe. Abari mu cyunamo cy'umunyapolitiki bitwaje amashami y'ibiti n'amababi, ikimenyetso cyo kuba uri mu cyunamo n'akababaro mu bwoko Odinga avuka mu bwo waruwo. Ibinyabiziga byinshi muri Kenya biraboneka biriho amashami mato y'ibiti n'amababi mugaragaza ko bafatanyije bari mu gahinda nubwo babitwaye ubwo batari muri uwo mujyo. Hakabaho no gutinya kugirirwa nabi n'amatsinda bagizi banabi bitwaje ibyo bihe. Umuhango wo kuwa 5 wo kureba no gusezera kuri Raila Odinga urebera muri Nyayo Stadium iri hagati mu murwa mukuru Nairobi. Kuwa 6 umurambo uzajyana mu mujyi wa Kisumu, umujyi uri ku nkengero z'ikiyaga Victoria, wari afite ijambo rikomeye cyane muri politiki. Aho nabo abaturage bazahabwa amahirwe kureba umurambo we mbere y'uko ashyingurwa iwabo ku ivuko ahitwa Bondo kuri kilometero 30 murengezi bw'umujyi wa Kisumu. Umuryango uvuga ko Raila Odinga yasize yifuje ko napfa azashyingura mu gihe gito gishoboka mu masaha nibura 72. Umugabo wari ufite imyaka 80 yituye hasi arimo kugendagera mu gitondo kuwa 3 ku bitaro bya Devamata umujyi wa Kochi mu Buhinde. Perezida wa Kenya yatangaje iminsi 7 y'icyunamo mu gihugu kandi umunsi wo kuwa 5 wagizwe ikiruhuko muri Kenya. Nararanganije amaso y'abanyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika baranzwe ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa n'uru rya M23 bafite ingingo nyinshi batarumvikana no kwirekurwa y'imfungo n'ubwo tariki ya 15 Nzeri byakize umukono ku nyandiko yemeranya kuzirekura. Uwo munsi M23 na leta ya Kongo byumvikanye ko komite mpuzamahanga y'umuryango mukuru wa Rouge ari izashakishije imfungwa ndetse kagenzura amakuru azerekeyeho inafasha impande zombi kuzihererekanya. Nyuma y'ukwezi impande zombi zumvikanye zifashijwe na leta ya Qatar nta mfungwa nimwe irarekurwa ahubwo zikomeje gushiranya kurenga ku gwenge mu ntacyo y'amajyaruguru y'amajyepfo. Tariki ya 13 kwakira intumwa za M23 na leta ya Kongo zasubiye muri Qatar kugira ngo ziganire ku ngingo yo kubariza agahenge rwerekanye imfungwa mbere yo kwinjira mu cyiciro kizerekeza ku masezerano y'amahoro. Icyo kubariza agahenge cy'icyaha umurongo ku impande zombi zageneye amasezerano yo gushyiraho urwego ruhuriyeho ruzagenzura uko kubahirizwa. Mu bazaba rugize hakaba harimo umuhuza w'indorerezi ku kibazo cy'imfungwa. Urutonde rwazo ntiruranoga aho zimwe zirereye ntiharamenyekana ndetse hari n'izigifite dosiye zitararangira mu bijyanye n'amategeko. Mu gihe byose bitarakemuka kuzirerekanya ntibyashoboka. Ubwo ingingo yo kubariza agahenge yari imaze gushyirwa ku ruhande tariki ya 14 kwakira hatangiye ibiganiro bigamije gukemura imbogamizi kuri ku rwego y'imfungwa kandi biteganyijwe ko bishobora kumara iminsi igera ku 10. Umuhuza w'indorerezi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ntibatuje kuko bashaka ko ibiganiro bitanga umusaruro vuba cyane ko intego bari bihaye yo gusinya amasezerano y'amahoro bitarenze muri Kanama itagezweho. M23 yatanze urutonde rw'imfungwa leta ya Kongo igomba kurekura zirimo abanyamuryango bayo nka Eric Nkubashe Bandu ubaye umujyanama wa Colonel Nanga n'abakeye kuko ari abanyamuryango bayo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko ifite amakuru y'uko
ibiganiro kuri iriya ngingo bigomba gutwara iminsi ibarirwa muri 40. Gusa ku ruhando rwa diplomasi hari icyizere cy'uko impande zombi zishobora kuzagira ku bwumvikane. Ni ibiganiro kuri bikomeje gukurikiranirwa hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bifuza ko Kinshasa na M23 byashyira umukono ku masezerano y'amahoro nyuma y'aho Leta ya kiriya gihugu yasinye n'u Rwanda tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Kugeza uruhande rwa M23 ruvuga ko imfungwa zabo zibarirwa muri 700 arizo Leta ya Kongo igomba kurekura mu gihe wari izo Leta isaba utazwi. Nyamara umuntu umwe yatakaje ubuzima, abandi batatu barakomereka mu mirwano y'ahantu ahantu habiri muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'imitwe y'abazarendo. Raporo ya societe civile ivuga ko imirwano imwe muri yabereye muri groupe ya Runingu naho indi yabereye Iruvungitara mu ijoro ryo kwa gatatu rishyira ku wa kane. Raporo ya societe civile yavuga iti muri teritwari ya Uvira umudugudu wa Biriba groupe ya Runingu haba imirwano hagati y'inkemazi Jenerali Nyerere n'iza Jenerali Makanika hagati ya saa 10 na saa 11 z'umugoroba. Iyi mirwano yateje impungenge zikomeye mu baturage. Imbere y'agateganyo n'abantu batatu bakomeretse. Societe civile yongeye ko andi makimbirane bari hagati y'imitwe ibiri yitwaje intwaro mu itsinda rya Ruvungitara muri teritwari ya Uvira n'ubundi. Societe civile yavuze ko hapfuye umuntu umwe. Societe civile itamasasi yumvikanye agana saa 10 yitiriwe abantu bakiyaye na Kangadadi gutabara ko igisirikare byose byafashe gwa rurituze muri abantu bapfuye n'umwe gusa ku ruhande rwa gisirikare. Kuri societe civile nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Actualité, ibyo bintu ngo byerekana ko umutekano ukomeje kuzamba mu kibaya cya Ruzizi. Irahamagarira guverinoma n'intara guterana byihutirwa mu nama y'ingamba n'abazarendo zikorera mu kibaya cya Ruzizi hagamijwe guhuza ibikorwa no gukumira ibindi bibazo. Ninyebeje muri Tanzania abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika banditswe urubanza rwa Tundurusu utavuga n'ubutegetsi bwa Tanzania rwasubitse nyuma y'uko urukiko rukuru Dar es Salaam aburaniramo rumenyeshejwe ko umwanditsi wungijeho mu ishami ry'uru rukiko mu gace ka Shinyanga ashamwe itindwa yitabye Imana. Urubanza rwa Tundurusu rwari rukomeje ku itariki ya 15 aho Polisi yari yatangiye kubaza umuyobozi wa polisi bo mu gashami gashinzwe ibyaha by'ikoranabuhanga John Kaya ibyerekeye amashusho arimo ibyaha ashinjwa. Iburanishwa ryahagaritse saa 3 hakiri kare cyane ugereranije n'igihe ryagombaga kumara bitewe n'amakuru urukiko rwakiye ko mwitindwa yitabye Imana. Mbere y'uko urubanza rusubikwa Polisi yabanje kubaza Kaya ibibazo byinshi byo no kuba atazi ibyo aregwa. Uyu mugabo ararucara rumira. Tundurusu aregwa ibyaha byo guhamanira igihugu. Ikirego kikivuga ko itariki 3 Mata uyu mwaka yashyize ku nkoranyambaga amagambo agamije guhungabanya ubutegetsi bwa Tanzania, bigaragaza ko yavuze ko bazabangamira ibikorwa by'amatora akabamo imyivumbagatanyo. Biteganyijwe ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania azaba tariki 29 z'ukwezi kwa 10. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe umuyobozi w'akarere ka Ruheru muri Uganda Erastus Kibirango ari gukorwa iperereza imyaho agaragaye akoresha imodoka ya leta ubwo arahaberaga ibikorwa byo kwamamaza umukandida ku mwanya wa perezida Robert Kyagulanyi Nyirasi Bobi Wine. Kibirango yitabye ishami rya polisi rishinzwe ubugenzi byaha mu ntara ya Savana. Aha twibazo kuri iyi myitwarire inyuranyije n'itegeko rigenga ibikorwa by'amatora n'ibifitanye isano nabyo. Umuvugizi wa polisi mu ntara ya Savana Sam Twine Mazima yatangaje ko Kibirango yagaragaye akoresha imodoka ya leta mu bikorwa byo kwamamaza Bobi Wine byabereye mu bice bitandukanye bya Ruheru. Twine Mazima yasobanuye ko imodoka yambuye Kibirango mu gihe polisi ikomeje iperereza ku cyaha umuyobozi akurikiranweho. Uyu muyobozi yasobanuye ko iperereza ry'ibikorwa bari mu mugambi wa leta wo kubuza amahwemo mu mashyaka atavuga n'ubutegetsi bwa Museveni mu gihe bategereje amatora kandi ko atigeze ayikoresha unyuranyije n'itegeko. Kibirango yavuze ko atakoresheje iyi modoka nk'uri mu bikorwa byo kwamamaza ahubwo yayikoresheje nk'uri muri komite y'akarere ishinzwe umutekano ko yarasabwe gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano udahungabana mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza. Ati ntekereza kugaragara kwa nyina gukoresha imodoka ya leta byari bigamije gufasha mu kubungabunga ituze nk'ugize komite y'akarere ishinzwe umutekano. Sinagaragaye imodoka n'ibikorwa byo kwamamaza. Uyu muyobozi yagaragaje ko nyuma yo kwisobanura hasigaye ari abagenzacyaha n'ubushinjacyaha kugira ngo bishakire ukuri kuzava mu iperereza riri gukorwa. Hanze bambwira ko igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyicemeje General Mohamed Abdulkarim Ali Gamari wari umugaba mukuru w'ingabo z'Abahudi muri Yemen. Ubutumwa bw'igisirikare cya Israel kuri rwa X cyavuze ko cyishyuriye umugabo mu bitero ingabo zacuzwe mu kirere zagabye ku bayobozi bakuru b'Abahudi mu mpera za Kanama uyu mwaka. Riti Mohamed Ali Gamari umugaba mukuru w'ingabo z'ubutegetsi bw'iterabwoba bw'Abahudi yishwe nyuma y'ibitero by'indege byawe impera z'ukwezi kwa 8 byibasiye abayobozi bakuru b'Abahudi. Umutwe w'Abahudi nawe wemeje kuri umuyobozi w'igisirikare cyawo wishwe mu itangazo wasohoye hari ku wa kane tariki ya 16 z'ukwezi kwa 10. Abahudi bavuze ko urupfu rwa Ali Gamari rutazatuma bacika intege ahubwo bashimangira ko intambara bafitanye na Israel itarangiye kandi ko Israel izahabwa igihano gikwiye ku byaha bakoze. Israel yavuze ko mbere yo kwivuga n'uriya generali yari yabanje kugaba Isana muri Yemen ibitero byari bigamije kwica abayobozi bakuru b'Abahudi barimo na Ali Gamari ntibyakunda, ariko ibyo bitero ngo byahitanye minisitiri w'intebe wa guverinoma iyobowe n'Abahudi ndetse n'abandi ba minisitiri w'ingabo za Israel Katz yashimangiye ko bazakomeza kwimura ku muntu wese ubateje umutekano muke. General Ali Gamari yari umugaba mukuru w'ingabo z'Abahudi kuva 2016. Israel imushinja ko yaragize uruhare mu kubaka systeme za misiri n'ibikorwa remezo bikora inganda byagize uruhare rukomeye mu gutoza Hezbollah ndetse na IRGC indi mitwe badacana uwaka. Ingabo za Israel zavuze ko urupfu rwa General ari igihombo gikomeye ku buyobozi bw'igisirikare cy'Abahudi yagize uruhare mu kugaba ibitero kuri Israel mu gihe cy'intambara.